Azadi u guhertina rehineyana İsrail'e lisanyois. Arteşa İsrail'e dazanin ku heft rehine, yen ku hatine revandin. Nihaji Aliye hezin IDF u şinbet ve tene parastin. U direya ve gerede nebovelet. Kulivir de muayenein bijişkiyen destbeke derbas bibin. Malperek giredai Hamase jiniştecihen sezeye suest. Kutu agahi liser pevajoya berdana rehineyan liser internete belavnekin. U hişyari da ku evyek de bin pekirnek evlehiye ya şeternak. Ve u suçdar de verindarizandin. Hişyarici Aliye Malpera al-Majd ve hattayin. Ku bi servisa istisparata evlehiye Hamase ve giredaiye. U kedekse kir ku nişteci hurguli ve ne an agahtariyen tekildari tevgeren rehineyan reuce yekineya siya biveşinin anjinu ve biveşinin. Daksuyaniye got veşandine hurguliyek tekildari operasyona berdana rehineyan kedekseye. Hezaru heftsi duşanzdeh girtiyen Filistini jibi otobusan hatin berdanda kuvegerin sezeye.